hei hi Akashvani Aizolani chanchin thar achiar tu CVL ruata mizo in fiami tam theyang ber Olympic medal an or theinana in bua saina masa Mizoram Sports Conclave tun thani som pathum le som pali khian Aizola bua saini donti sports ministerin asoi Momatanga Ecological Park chu nimin Khan Tourism Minister Pilorin Puin cha Kheiwan Primary School atangin ahong Sarkar lai puya sarkar thar chu zanina Rashtrapati Bhavana laklu anidon Congress huai tu Sonia Gandhi chu Congress Parliamentary Party Chairperson atan lungrual takathan ani Sport and Youth Services Minister Pulal Hinglavam Harin Olympics 2026 a Mizo in fiami atam theyang berin Olympic medal an or theinana in buat saina masa Mizoram Sports Conclave chu Baptist Center Fogland Aizola tun thani som pathum le ni som pali hian buat sai ani don ti asoi Sports Minister hian nimina chanchin bumi te komna he thui soin ramchunga state te jinga Mizoram chu Olympics 2026 lo thir loka national level sports conclave buat sai masaber ani atia Marchakbiala State Pathum Sport Minister Baka Sarkar lai puami poimo te Tata Trust Reliance Foundation Sports Tata Steel le Inspire Institute of Sports an houtu te mai baka ramchung le pona in fiammi milar le chanchin bumi te Olympics tel in fiam na sanga Indian Federation le Association Shwaitu te Mizo Olympian silorem sanga le lorem siami te baka in fiammi lo tlingdang te po antel don ti asoya Conclave buat sainan hian Scheme of Human Resources Development in Sports HRDS chuan chengmoi somruk pariat singria le zanga anpeti asoi bok ani Mara te chen na huna tlang sangber momatlanga Ecological Park chunimin Khan Tourism Minister Pilorin Puin cha Kheiwan Upper Primary School ahong Pilorin Pui chuan zofa ten tangkai taka an chhor tur le adu apiang te tana tlo thei turin Mount Moma Ecological Park chu lom takina hong te soya ayan kolmek tourism department in na tho tur machop tam tak aneya abikin Mizoram pon lama tanga khwalzin tamjok hip tum mekani atia Sihadi District Point Tourism Department malak na hi achorodon heti soin ahon tak Mount Moma Ecological Park po hian tlo tu tam tak nei bel zelin cha kheimi puiten hlok na tamjok an nei donani ati Minister chuan Sihadi District chunga Khothen Khat Community Hall la nei lo tetan thei to pa chua mek tia soya mitam takinan tlo fothin beino khesel panna kong laina turin Asian Development Bank atanga sumle pai mu be sei om hle ti po soya Mizoram sarkarin marami puite a thei hil ngai don lova sarkar chu Mizoram mi puite ta na om ani angin mi puite chu sarkararin na ngatngam turin acha bok ani Mount Moma Ecological Park hian trekking le hiking route momatlang chip thangin cubic lung manga step siam ania trekking le hiking route hian cholhadam na tur pathum siam tel ani boka suspension bridge po siam ni in camping ground panga baka watchtower le entry gate te siam tel ania wildlife enclosure barge net za somni pariat fencing meter zakwa somli paruk le deal pakhat Siamin nauban zali somruk phun thar ani to bok ani report atanga alandan chuan Mount Moma Ecological Park cha khei siamnan hian North Eastern Council NEC atangin chengnuai janhi somthum paruk sing khat sang sari mu ania M&M Construction and Consultancy ramhlun veng thar aizolten na hi an thok ani School Education Minister Dr. Vanlal Thanan tunlai khovel thiamna Artificial Intelligence AI in mi puite alu chilto thule hemi machon tura in puacha atul thu asoi he thu hi zirtobnia School Education Department le Higher and Technical Department how to tenena samagra shiksha office conference room Aizola an thut khomna minister chuan soya he thut khoma hian minister chuan Education World Forum Londona thamasani som pakwa tangani somni pani chunga hun amana tanga azir chua rang asoya Artificial Intelligence le akai noi rang te zirlai te tana man tangkai thei dan tur atar langa Education Outcome Fund atanga puina don thei dan te ngai tua atul te soiboka Education World Forum 2024 a hian ho tulu poimo tak te mel khriata akom thu soin Minister hian zirnalama
no pangten ma an son theina turin an puina angen ngal ti asoyani thut khoma hian Education World Forum 2024 ra thupui encouraging AI understanding building human relationships and resilience accelerating climate action chungchang te soi ho ania zirlai te nam changkai pui jok nan zirna in sikul le college syllabus ate AI basic coding data analysis te telni se ti rotna an siam ngal ani tuichang bial tu MLA deputy government chief hui pu W chuan aman nimin khan tlang pui khuwa warvalei ahong warvalei hi tlang pui le khulai lung in kalpo na tangkai takani dona Mizoram kho chaklam le chimlam district te in kalpo na satakin ati hnai don ani lehi fit kuazaw fit somasang aban le ban in kartea fit somni pakwa thui ania leisiam nan hian cheng noi nga le singriat man ania leidonan hian khotlang le mi thanem ngai ten tha le sum nasatakin an thoa heng zongjong le na chut hian noi som chuang seng angangai ani leihona in khom tlang pui community hall a buat saya hian pu W chuan oma chuan tlang pui khotlang ten sarkar thachakna be sei mai lawa tran rual na manga lei ando chu ro puati thu soin zoram puma puan dar tlak chanchin ngai nom le ro puani atia tuichang bial tu MLA hian tlang pui khomhalak na chu Mizoram khodang te tan po en ton tlak nia a hriata wangin assembly house a hial po alo soi chuak to a assembly recess room a ngei po member dang ten hriat chian chakin anzot zuiti atar lang ani he huna thu soi tu dang mifco chairman pular thajwala roi te chuan mifco chuan lo nei tu tele kun thok tu te man pha ka om an tum tia soya bial tu MLA pu W chuan omarwa manna sap theile la khui thei ching tu te kom na hun tha anei thei chu lom omati thu soi boka kun thok tu ten man jok le lok jok ka thlai an thal theinan sarkarin ma aladona mi puite chu taimataka na lo tho chunjom zel turin ange nani warvalei honna in khom hi tlang pui VCP pulal biak tluangan akai hruai ani chanchin thar hi kaswani aizola tanga puanani sarkar lai puye sarkar thar chu janin hian rashtrapati bhavana laklu ani don president Draupadi Murmu chuan prime minister tura ruat Narendra Modi chu sarkar thar siam turin asoma sarkar thar hi janindar sarile minute sompanga laklu ani ang president chuan Narendra Modi le Union Council of Minister te chu rin omna thu tiam tirin alalu donani puan tongin zirtomni khan Narendra Modi chuan president hena sarkar thar an siam thei thua hrila BJP president JP Nadda kai hroi NDA palai te chuan president chu an hu boka heta hian BJP parliamentary party leader atana Narendra Modi ya an than thu ziakin president hena hian an hriatira NDA tel party ten chu an thlop thu chuan na le kha president hena hian an thelu ngal bok ani azona tram thum chel tu Narendra Modi sarkar thar lak lu na tura hian then omram hrang hruai tu te som an nia Sri Lanka president Ranil Wickremesinghe Maldives president Dr Mohamed Muizu Seychelles vice president Ahmed Afif le Bangladesh prime minister Sheikh Hasina te Mauritius prime minister Pravin Kumar Jagannath Nepal prime minister Pushpa Kamal Dahal Prachanda le Bhutan prime minister Tshering Tokgay te anron teldona heng then omram hruai tu te hi nimina tangkhan India anron thlengkhom tan to ani Congress hruai tu hun Sonia Gandhi ichu Congress Parliamentary Party CPP chairperson atan nimin tlai khan lungrual taka thlan thlin ania Sonia Gandhi hian thlan thlin ani chu apom thu an party hruai tu Rajiv Shukla chuan chanchin bumi te hena asoeni nimin ve khan extended Congress working committee CEC chuan Rahul Gandhi chu Lok Sabha ep tu hruai tu leader of opposition ni tura ngen ni se ti chu lungrual takin an poma Congress hruai tu KC Venugopalan New Delhi chanchin bumi te hena CWC chuan Rahul Gandhi kai hruaina chu opposition chak tak ni tura an rin tok thu asoeni Congress party hruai tu hun Jairam Ramesh chuan tun tum in thanpui kha Congress party tan chuan chakna thar petu ani atia state level an party din hun chu an zir chian tur thu asoibok extended Congress working committee thut khom a hian Congress hruai tu hun Sonia Gandhi Rahul Gandhi le Party General Secretary Priyanka Gandhi Vadra tepo antel ani United Nations chuan Israel le Hamas chu ral thuama in beina no pangchunga tharum tho na huanga mual pholisa antel tun tum hi hetiang lisa antel voi khana ve ve nia
heli sa hian Russia, Islamic State, Al-Qaeda, Boko Haram, Afghanistan, Iraq, Myanmar, Somalia, Yemen le Syria te an lo lang to ani hemi huanga Israel atel helang sarleya achan po mi puiro re na ram democratic country jingami antel voi khatna ani hemi chungchang hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan a hel hleya Israel Defense Force chu khowela sipai lak tlak ber anni thosoya UN thil riat sual hian athak danglam chuang lawang atiani chanchin thar puan ti to mai chanchin tlang pui Mizo in fiami atam thei angberin Olympic medal an or theinana in buat saina masa Mizoram Sports Conclave tun thani som pathum le som pali khian aizola buat saini donti sport ministerin asoi momatanga ecological park chu nimin khan tourism minister Pilarin Puin cha kheiwan upper primary school a ahong sarkar lai pu sarkar thar chu jan ina rashtrapati bhavana laklu ani don Congress suaitu Sonia Gandhi chu Congress Parliamentary Party chairperson tan lungrual taka than ani chu ti jong chu chanchin thar kan puan thei chu ani